Good morning, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 6, verse 31 to 34 in Urobo language. Obe ri Matthew, uyomi royin esa, awo royin ogbagbovu, rite ogbagbeni. Verse 31. Erina, wogbero, enwatane, kide, amare, kare. Eye kide amare kada. Eye kide amare keworu. Verse 32. Kide emu nana ejobi. Oture egejona wono anyi. Eke vovu osere owa rohe obu ogiwu rierine owa wono anyi. Verse 33. Eke vovu gbaka wono uvie re ogene tawi kugbe owata royin kowe emuna ejobi bakewe. Verse 34. Irina owa gbero ewa pahe ode kide ode karo ewa re oma royin je ukpokpogo re edena take edena. Thank you.